Wazalendo watukufu wa Komori, Maislamu ranyi mjihunda ubonze rwa jihundu hundani duwe hazentosa za salamu za hatu rambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Indensi ya hatu kanga bwandu wajoka hamba ukanasi wa babufu shayu wajibu hizo ikao ndizoriwo nao harumwensi ya hatu Wakomori. Hakika Mwenyezi Mungu mru na juzise haumru yajifikirilie enamna ensi hatu ikao duvanu ya waswi sikansi vanu hamada ikao emada inu minsu shinda na elewa ikao tsiwono bandu ya majurnalisti ikao zenrongo ikao ndo wakauzonesa hakika Mwenyezi Mungu mru hamandami nsujuwa tsijuhamba na mnaje yena mnaje batukufu wa Komori. Mwenyezi Mungu naripone shari shausiku wa maudu uhabili wa ukana ngabo problem ya tremblement de terre haluha shingazi janga rjo hamba upepo ujoka ngo ujoka mziro sha eza nsikitisha hindi ni bwa Komori vanu harumansi ikama dhwa mana warengensi ngabo mabandu ya majurnalisti ngo auzisao emadhwa mana warengansi wanru wauzisa yauka imkini haukana vashemelezi zokana ijomkini habare upepo ujoka mziro nge daula ze dispoza hanyu mjipanga na mnaje haukaya kamna ujua mambe ukana rais wa daula ministre de l'intérieur na kozepu yabo ze barieri mwaziti yandazi vanu yamba ukana mruzi yarawe jasiha kamna ujua lelo hakika ya Mwenyezi Mungu nsuwane serikali ya ukana warenge watia ani warengeze barieri ya suala la upepo yamba ukana ngojoka usiha maudu sikaufikiri ya ukana majurnalisti ngamuzisao oandu wanu ya ukana engeze dispoza hanyu marenga harumo wa kazi wa Komori namna aje mjoka ushinda muhafadhi nezi jo huja izori wombao zijenjema shazi tijembi nizi sujo huja yabo tikafikiru kana kama uzise hali yongwari nikao barnamaji ukana ripanga mahala fulani ya ukana ngari joto wa kazi riwabehe mahala fulani rijipanga ya ukana paske na mwende mwangale bwa Komori wa utukivu waho wanduwanu haruma mahadisi ya madano lelo yamba ukana maudu ngawa ijomkiniha vabire tremblement de terre ilaramba upepo ujoka mziro sha nge emaranya wakazi mwasahilisha namnaje haumafikirilia nrongo hindi sikafikiria ukana abo abahayinu karitsujua eske ngojora hamitsami uli eske ngojora hambajini eske ngojora hamahame sha wanduwa juwe eske ekauri mahala jiho hauka lelo ijomkini hamambe ukaya namna na kaufikiri harumaze barieri haruma daula do kamkensi mfikiri ya ukana ya baba hangar juwa ukana mwana Mkomori uo kabatsi mrushindwa jimilikisha mbahindu ya hula nsumbili mpaka mru ya rohe yende ya huze nge mru ya jaunre mbendu yale mwana da mwingare mfikiri lona mnaji yewe ujoshinda uhundre mbahindu urumiyensi hundaru hufikiriliwa na mnaje ya ukahule mbairewo wende watiyeho dahoni hahono kabatsi mwenje yabo daula wandukansi wafikirilia namna ya ushinda muhifadhu ye maraia ya ukana eja zinuze hija marainyari unre tartibu hindi yo msaada joshinda risaidie maraia hindi ya waba harika fikiria ukana haruma suala hamandi lola habili wakana maudu ijomkini habake problemu ijoka nziro ngam aminuke joka bonze ne joka honda ni tisawa yo tisawa sheyo joko ka honda ni ngujoka ula hindi
abo lelo daula eketso kama mbanga msaidi yao maraiya wahanyu abaha holi hoya ukamparema bahazazi mwambia ukana ba ikabidi mhulize maraiya juna lansole harali shiwi ili le juna lansole lila yende abakishe hoda honi maudu yashindea waneno pepo ya tawe ya jali yake hoda honi izo de ze dispo wanduwa kwa urenga kale lo maudu ze dispo zinu namna mwazirenga namna je yeba numprevaye namna l'hôpital ndazibi parce que ngarjokana inu yobira harumansi zinji sha wandu prepare eko wajoka ukoza l'hôpital ndazi yema twabibu hansi wa namnaje yeza nangizo ndahu parce que unupepo ube hwao ni Mwenyezi Mungu sha unuko ube hwao ni mndu wa siasa yabo wandu ani haruma daula ya rengansi wandu kana ze disposa hao ili wakensi wafikiria ukana rele haza dispozinu ya ukana kaza ndrongo zinu zijiri ngasino wakazi wakazi wahatu omalarjo wehansi omalarjo wahifadhi kale lo mathala ni ndrongo hamandizo zijiri supozo kai pare zunguha yamji panga namnaje harumale jerela mitsami huli engwa jorudi ya ndaba kai pare yambajini yunguha walomba jini ngwa jorudi ya ndaba harumasa dispo marenga namna beide raiya ya shinde ya enshi izo deze dispo wandu kurenga ukaya vanu bakomori harumo wandu wakansi enti harumo wandu wanu harumensi inu ani waujibiwa na makafa ya kujiri harumensi yatu bakomori ikara ndo nzarangali ngamu mnikoni mfano bakomori na mwede maono wakati ya corona wakatahe corona wahundraba wahundra do wandu wanu hauka warirenge ya mapesa rangu msirini warirenge ya mapesa ya kashine warirenge ya mapesa ya kuvurufe wandu wao watajiriha lelo vacha kolera bakomori wandu wanu watajiri hao na mwende mwangalie mruna nambiye ni wakomori mdunga wabanu ekanga mambo ndrabo na mwende maone harumale suala la hekaneti harumale suala la hekaneti ya komori sedi wa mapesa tu kama shashi mnambiye mkomori mzima ya hundrana na kafa ya hundrana ne faida ya hekaneti wandu wanu warenge wajimilikisha wawaha jumba watajiriha yabo lelo yinu kamna ujua mjemri sababishe haruma suala la upepo rao maudu yabo za dispo marenga do kamrengeza dispo ya ukana le kafalinuli jalijiri namna jewo msanadari joka hu komande namna jo jarudiri tajirihe haukaka msuri sikinia yabo indebana rambao nyima journalisti ikaunga msualio wandu hamanda wanu na mwosi sekana geza dispo parce que mizi ntambisha niwone ma journalisti ya Mwenyezi Mungu ngwa uzisao masuala shakwa tushinda wawambi ya ukana ebanu ze dispo za hanyu marenga kama uduzi janziro ze dispo marenga rumwe maranya wa hanyu hindri haruma mbendwa hula haruma lopitali haruma ani namna je marenga ze dispo za he maranya shabo sido sokanari koze pungo yabo Mwenyezi side namna hiyo kwezi watukufu Komori vanu zinu ndizo rikuja vanu rikansiri zamba riwone hao kananga si wajinga no karisi wajinga mimi raia shanga mjua we mbahazi yangu kahazi yangu mbahazi ya mekanikisha yo tafauti yangu mino wanama wasaya haukaya inde heli daula iko urenga za dispo za hayo yauka ele kafalama udu Mwenyezi Mungu ajojelia yariponesha rinilo ili msijoja muhundu mapesa sababu dele kafala maudu la mwanga bajoka urapepo kanga lijao limundreni ni wandu marengensi yatu mridhulumuo vanu haruma daula izo zo urenga za dispo za hao yauka eja izo maudu kazi jiri enga si wandu hindri yeri panga na mnaje yeze lopitali rizipanga na mnaje ye kaze zenzi yaze unguha walo harumema bafungu wajuye shina mnaje izo ze dispo wandu wako urenga harumansi shasido sokana harim mtia ze barieri harim mtia barieri za widzi harume corona mrenga ze barieri harume kaneti mrenga mtia ze barieri za urenge mapesa mdhulume maranya wako mori mrende matajiri abo lelo maudu abo aminu kana
ye conference ne ceremony kao embaye zinu jo hifanya yo ceremony ya ukana engarjo jipangana mnaje ekao ekae ezito jirizi jiri maudu namna jeri joka omsaada ujoka huja namna jeri joka huwanyisa ani yabwezo de samwe hansini yao namna je omsaada ujoka huja namna mje mjoka huwanyisa diyobe shaka msina wakati mwarengaza disposa hanyu maone sokana eketso kao pepo wa habili wa maudu ujo hura Mnyezi Mungu wambo Mnyezi Mungu utire ili mtijua hunda na neze malizinu za homsaada unu sha ekazi tso kazija eze dispo mwarenga harumwe mabavu ya hatu indri izo dizo wandu wako heleha izo dizo wandu wako jabanu wandu waja wasiwonesa gano shabo ngocho parisa mbabiza wandu zijebanu anikasi na ushinda zijesprime ziwonese namna ya ukananga bidoye nsiende hawiye ranye namna joko hifadhiha shango wajo jabanu wakari wajibuwa wandu handongo za ulaba utona hata mradi na banu linde nsi ya hatu ekensi hatu irengwa ni maji abora ngami ya sonsi pia shando ukari rikensiri banu haruma barrieri wandu kansi wafikiri ya ukana ebanu abahalelo omroma jiunu kartalai ideborde nangarjokane kartalai kai deborde emiro ya maji yobira haruma zenzi ya mbili zinu zenzi ya ndaru zinu engarifanyao ya waba hainu naritiye baho bam aminu kane karitiye baho omro ujo ure marangu botasi ya hanza upuwe wopando hata troazweri ngam aminu kwa wakazi ijo mkine wa unrebanu botawa rahane kawo pando ko jatilwa yabo izo dizo wanruwa kukansi izo dizo wanruwa kukansi wakansi wafikiri ya ukana ebanu ze dispora renga ndazi harumwe maranya wa Komori ebanu ekaisi so jiri izo rijoka ufanya ndazi ebanu rijipanga na mnaje izo wanruwe leha yeketso kama thalani tremblema yinu ibiri hamba jini walo aniripanga na mnaje rijo rengo hamba jini riwa deplace riwa behe mahala fulani enda hu tremblema yinu ibiri mitsa ijiri ha mitsa mihuli wandu wanunga rijoka warengari wa hifadhi ndaba izo dizo wandu wakoja waonesa banu ukarifanyaze disposa hatu eketso kaiso jiri Mwenyezi Mungu ajelezike kazijiri shekezo jiri zijiri emuvumari wonao mahala fulani ngasino mahala nikaondora rajipanga rijo hifadhi emaraia izo dizo wandu wakuhea banu wandu waonesa wakazi babo do mndu wako na alama ya wanadamu warengansi hakika Mwenyezi Mungu na mkeradhi baba no babu fuunu unutsi ubenza shayo wajibu wandu hamandasi rijeri wonese mbabi ya ukana ngasina torwamo hauka hadisi kao yamba rangujana yauka imkini hauka maudu mfomonsi ngabajobira tremblement de terre halu hashinga zijaila rambao pepo shakar jawona mavwamana waja wakansi wafanyaza dispozao ya uone sokana o wakazi wanunga rjo wafikirilia na mnaje o wakazi wanunga rjo watazandaba o wakazi wanunga rjo we hansi wadahoni hawa wajoula hindri na mnaje rjo shindari wasaidie aniye maisha yake hau hafifu osiku ya hemfomonsi ya he problemu inu hindri izo dizweka kweli wandu warengensi ngwale laonsi ngwale lowa nansi wandu wako jabanu wandu waja wazamba shasido kabo ngamjo abanga bona jabanu ne afanye video inu ya uone sasa problemu ikaundo madhwama na warengansi ritojwa za disposa hao na problemu hamandizo shango jo shadaba lihebanu lambari ngali njibu wo linambio kana mimi mndu wa opposition mimi mndu wa daula haki ani wo laba tina wojifumu na ujinga swafi paswe banu ndensi hatu kale lori jaramba ukana asha ebanu magaya nubo ya puhawe sahunu banu tartibu ndai birjo shinda rengo wakazi riwatowe hunu riwabehe hunu iliri wa hifadhi izo dizo wanadamu walona nkili wakuja banu wandu waje sprime ili wandu wa unre solisio ili wa unre mbabanu bawira yode namna ya mwanadamu ulo namba uwengwe shako na uparisa ngojo parisa mru wani ariwala mru ya somata ya hundrabaki halafu ajabanu hajangu jesprime makalima ya ulaba makalima ya ujinga halafu mimi mwana shewanyu kaungami haruma mbaga raji ngamjobanu shanga mshindo jesprime masuale kao wa Komori hakika Mwenyezi Mungu hena mnungono kana zinde za kweli no ala kulli hali
anakuli hali ebongega rambao daula ya Komori mwarengensi hatu mateka na mrifanyile ani naritsona na mtofanya conference vanu maharibi mrambie wakazi wa Komori namna wajuka ushinda wa heshima udu engo wajuka utelanda hu kaitso kazi jiri eho ma provide ndahu eho mafanya programu daba namna jemjoka usahilishe mwana Mkomori ya shinde ya enshi hoda honi hahe ya unrembenru yale yabakishe mfanya programu dai shasido sokaya abonga mlindo wa Komori wangamie ze parezunguhe ze nyumbazi jomohe wakati ula mwede mwabega mwanzao misaada mjemrengo mtoma boshoni mjimilikishe mjitajirise nono Mwenyezi Mungu najele upepo wa maudwe kangorao umhunueni hena mrulo na roho mbine nsi inu haina mrulo na roho mbine mwanansi Mwenyezi Mungu najele upepo to mjusa umvurizo barini kamgwa benzi shaka mnaurengaze mali hamade mapesa he kaneti hamade mapesa he corona Mwenyezi Mungu najenlie ekao pepo unungo ja maudu juse wani uhunuweze ize nyumba mwaraba ze mali za hatu urudi umjuseni umvurizeni hobarini kamgwa benzi bahaki kama Mwenyezi Mungu nyitsi wanadamu wafikiriliansi ni wati wanadamu wafikirilia mwanansi nadanyi wanadamu mwatsu hebanu mwaonesa ze dispoza hanyu namna mjoka urenge maraiya namna mjoko hifadhi maraiya tumamngwe vanusikana ulemewa ho babu haukana hakika Mwenyezi Mungu ngasi haruma uziro wallahi billahi na mkeradhi hatukasinga raswimeo haina mrujo jabana mbangu deyo ngaraswimeo haina mrujo jabana mbangu ndo yarifunge ngaraswimeo haukari amini yaukana indensi ya hangu mitsi aminu kendensi ya hangu mimi mwana Mkomori niko zao yabangenga aminu kanan suono wakatenge uzima bajoka mru ya jambe ngunshangazo hawi nikeka namba izwekaundo ni nizifikirio haruma masulaha ya heze tabu maisha mshinzi ikaundo ni yaonao yabangeyo haki ya hangu nje banu nje nzambe he adabu ne mastehi ni wonesokana la kuli hali si haki wanadamu wamba warengensi haukaya zensi za ulimengu wotu warengaze dispo za hao engarjoka ufanya engarjoka ermwe mara nya watu garjoka ani wajoka uyashina mnaje yengarjoka wafanya garjoka wafanya ndongo indi eka suala hamanda linu na mnaje joka ushinda hifadhi o wakazi hizo ndizo wandu hamanda nyi ya lazima hebanu ani mtsori makinisha akaba no ngamu habanu mtsori makinisha ukanari rirengaze dispo namna fulani besha zondrabu she mwana Mkomori hakina shenda majini sio maudu ya mwanga bopepo abo hena mruha jipanike emnungu talonda emnungu talo malautoka ukao pepo ijo kirabanga mimoroni na mbenga mtalwenda membwaju nende na unda hulado mahala hujoka uvirea jali na mbenga mimoroni amtalwendea mahame na bala hulado hujoka uvirea jali gamimoroni sambanga mtalwenda mbajini na bala hulado hujoka uvirea jali paswe kartsina walezi woshinda warambie ze dispozao izo warenga nizo wafikirio no mahala ne namna kao na mtsomakinishe maraiya ukana bo marai anandongo nyangu vanendrongo yo nyangu na mtsomakinishe maraiya ani muamakinishe mwambie ukana bo marai na mke ani na mke makini ba namna ikao ndo rambiwa neze meteo zaonesa ya ukana maudu jomkini wake upepo ya bubo marai ya ngari makinisha oni hanamna fulani rirengeze dispoza hatu si daula ya Komori namna ketso kangabo pepo mala fulani namna rjo hifadhi marai ya namna rafanya tartibu ya ukane kaze parezu nguhasha ngabo msaada rjo rawehansi mahala fulani wanrojo hundambendu wale shaka msina hata bandongo mwaja marambia shasido sokanari mtaze barieri ganyi bazimanyina kozepu Mwenyezi Mungu najele kozepu imjuseni heze baraka za Mungu na mtume hopepo ujora maudu umhunueni ni wandu hena mrika ngudhulu mwensinu hena mrudhulu mwensinu shazo humrisani harumu hadisa manda inu wanduja wa makini shemaraiya wawambia ya ukana na mke makini bo maraiya bari rengeze dispoza hatu ngarjuwa we namne kawe hene mnajofanya
aba hainunga na mtsori saidia haukanga mju wao kana ndizo nazambo ke mwana mkomori uo ngabo mndu ikao kanoshinda afanye maisha ya nsumbili lazima ya roho hendo shindwe nende ya huze ya rudaja afanye maisha ya ulamba hindu ngeo lo jushinda ya unrembendu ya nsumdraru kana undra mbere wende ya conserve ya haya paske kabati mwenje kamtsone mabayayo ngabo nyinga mtu aninga muhamkiwa Mwenyezi Mungu ngamwamba kana majournalisti ngamwendo mwasuali wandu hamanda wanu mwambe kana warengeze barrieri warengeze mezuri zao ndaba haka Mwenyezi Mungu warengeze mezuri zao ndaba mwana maswaba wasumani efanya ngasibanu mbaba ngotsona ubabu furlo no banu mwana maswaba shangar amino kana indensi hatu karna ujwari das haukana hakika Mwenyezi Mungu wakati mru sikitiha wa karima dhalimu Oritswanza rambe madhamana warengansi haruma kafa ikao lambali no sizi wa kananga bajovira tremblement de terre halu hashinga sijale ramba upepo wandu wanu hata wakatenga uzima watushinda wa hea wa makinishe mara hiya yeso mndu njoka uzamba kwela simu rujue se dispose hao yebane mara nyangu ajoka ni mathalani supozonga wajoka ube wandaba ko kartina mahala ushinda ribekwa sha muhimu ndo sokari makinishiwa ramba ukana mke makini mbakishe hondani shangari bakishe hondani na mnaje yabo hakika Mwenyezi Mungu na waambie ukana abaha juna la nsohole riparema bahazazi juna la nsohole lifauzi wiziraru ngani hena ranya mzima ngondo ya hule junia katina duro ya hula majuna maili ngujula juna zima haralishiwi iliende ya bakishe ya rumie hoda honia enamne kao ya tende shindoni ya tende honze enyi wandu matsufanya ze disposa nyungo fikirukana tsena ujwana roha izo ndrabu mamjojo andro henendo garage yangu ezijoka unihunra zido unihunra mimgo ajela mimi dayori mimi mitsibiri tremblement de terre mimi shanda mimi mitsibiri tremblement de terre wallahi no wengo awe kama udu hiri haudziro ini parisa awallah tanjajoka na hajaniyo mishanda mimi njajoka na hajaniyo kama mimi anitsibiri tsibiru pepo monsi hemesha madziro ya nrema one mbaye ziyarengensi ya nende sao tsibiru pepo tsibiri tremblement de terre abo mimi ngamtsuka ujabana nrongoze nisaidie nisikinie wala maraia niambie ukane daule kabidi wasikinie maraia watsubira tremblement de terre sha mimi mitsibiri tremblement de terre tsibiru pepo abo mitsida mndulelo maudu njoka uria upepo haunjokora tremblement de terre no abo mimi zisazinreme zinibiri ono yaho misile mndu najoka uparoka muhara ya upepo joka hura zondrabu emrutsidami ya mrutsidami oko mimi tsimwambia no kama mimi tsatifu tsibakishokanu ndre mndu ya nzihe bai shati jabano nisikinie wala waani wala watosubutu urongo wa wambango wako zao niwambie ukana wandao ni wasikinia au shati mndu amandami wallahi wallahi tsidami bobo mwana maswaba tsindami haukati mwambie kana tibiri tremblement de terre rangu mahana loba nuni tabi engo furkana emi mndu nsoho na maji nsoho na mwenje nsohunda mbendu na hala nsoho na nzia nsoho na unono nsoho yefurka banjabira tremblement de terre mratsitsehe zo nambao na mke maswerie izo mimi nambao kabimi yabo tsibiri tremblement de terre ebonge watukufu wa Komori nsoka ujabano njene shelezize utukivu wandu warengensi hatu haukaya karjaju waze dispo kaundu warenga haruma hadisi kao yambange jovira maudu ebonge ngamumbosholeni marhaba menji hejiti hadi hanyi nkaudu ngaze elema zangu yamumbosholeni marhaba menji haurenga ze video zangu mkozi partage ebonge ngamshukurio habari za Komor chaîne libre de Komor asemsi ambeni Komor Dunia News nanu wandu wakorenga ze video zangu wazitsambaza amaboshule marhaba menji ebonge garjona na wakati wa satsena zije mapya salam aksantu marhaba menji arshukuru yao